Sanibona bafethu uvane lo so namhlanje kuzokhuluma ngeindaba ezenzakala la eSouth Africa, indaba zebhola kahle kahle, yabo. So kuyindaba eziphumile ke namhlanje ngizoqala nje ngeindaba ezishisayo, ngeindaba ezingithusile because lo mdlali lo ngokwethu beyisithenjwa kakhulu seStelisi, yabo. Nomdlali obeqhamuka kwiMamelodi Sundowns kuthiwa iStelisi sesiphuthe uLehlelo loMojela benolesiba Nku on sale. ULesiba Nku umdlalo osathanda kusuka kwiMamelodi Sundowns. Remember usathanda kusuka kwiSundowns mase kuthi uLehlelo loMojela usathanda kubuya kwi-injury. Umjido besithenjwa kakhulu for iStelisi. Asazi ke kwenzakalani behind the scenes, but ke kuthiwa iStelisi si ready ukulalela ama offers azovela kuma team ahlukahlukene la ku Betway Premiership. Kuthiwa abajida bawu2 they are training by themselves, yabo, ukuze bazothola ama club amasha. I'm sure by January kuzobe sekhona ama team azofika azongqongqoze ezobasayina labajida labo bawu2, yabo. Mina ngokwami I don't think lento le based on performance yabo abajida. I don't think it based on performance. I think it's based on izinto abazenzayo outside of football, yabo. Muzazi ke wena indaba ungangitshela kona ke lo mdlali lo ngala, yabo, ngeke ngimoshe igama lakhe, but lo mjida lo ziningi izinto ezizaziyo ngaye, yabo. Ungangitshela ke wena kupho kwaziyo ngaye, but ke azikho mnandi izinto esizizwayo ngabadlali abaningi esibabonayo ku Betway Premiership. Bengathi bangalungisa indlela abayiphatha ngakhona, but ke abajida bawu2 bafethu kuthiwa bazodayiswa. Ungangitshela ukuthi yipi team engafika izobathenga bafethu. Abekho for free. Abekho for free, ngifuna ukugqamiswa lokho bazodayiswa. So ba ready ukulalela ama offers, yabo. Ukuthi nje okwamanje basayijimela bodwa, yabo. Fana njengo Raheem Sterling weChelsea. If you know uRaheem Sterling weChelsea, i-situation ekanjalo. uSterling ujima yedwa currently ulindele i-team ezomthenga. I-situation ke oyibona kulabadlali bawu2. Ngangitshela wena imapha ama team angabathenga labajida la. Kwezinye izindaba eziphumile bafethu kuthiwa eCape Town City, imidfielder eCape Town City uLuvuyo Silaja bafethu agreement yakhe iterminate eCape Town City. Angazi kwenzakalani le kuCape Town City ngempela. Angazi ngempela kwenzakalani, why bededela umdlali osamncane kanje, usana 23 years old. Right now uyi free agent. Yabo akanayo iclub. Ama club asengafika azumsayina umjida, but ke right la umjida uLuyolo Silaja uyi free agent. Let's hope ikhona i-team ezokwazi umpick up akwazi umjida aqhubeke adlala ibhola, yabo. Asazi kwenzakaleni ke kwi-situation yakhe, but ke ama-team aseKapa asazi kwenzakalani. Kwezinye izindaba eziphumile, former Golden Arrows and Orlando Pirates playmaker uMenzi Masuku made a surprise move abroad. Uyodlala le eQatar kwi-club ebizwa ngani nge-Al Shabab Club. Leyo club webafuthi bayahola lapha, bayahola imali yangempela. So I hope umjida uzofika lapha enze ezibukwayo, uzofika lapha adlale kahle. Yangijabulisa kakhulu ukubona abadlali abaningi abasuka khona la eSouth Africa bayodlala le kulamazwe le la kwenziwa khona imali, because imali lapha iyenziwa ngempela. Abadlali abaningi mebeya khona bafike bafocus kakhulu ebholeni. Izinto eziningi ezenziwa ngaphandle kwebhola abayinaka kakhulu, bafocus ekudlaleni ibhola. Zangijabulisa kakhulu indaba ezikanje ukuthi uMenzi Masuku nayo the former Orlando Pirates and Golden Arrows player useyodlala le, yabo. Engathi umjida afika aqhakaze lapha adlale kahle, i-team le iqhubeke imgcine ku-team khona ezoqhubeka enza imali, yabo. Phela ukumove yephesheya, akusiyo into yokudlala leyo, akusiyo nje into yokudlala, yabo. Kwezinye izindaba eziphumile bamhlanje bafethu kuthiwa iStelisi ke bafethu sesiconfirmile ukuthi ama games wayo eCAF Confed azomove ayekephi na, azomove ayele ePeter Mokaba Stadium. Bazowahosta le ePeter Mokaba Stadium ngoba iDHL Stadium neAkron Stadium neDenny Craven abavumanga, awekho available ama-venues ase-Western Cape awekho available for iStelisi ukuthi idlale ngawo. So bathatha ama-games wabo bayoyisa kephi le, bayoyisa le ePeter Mokaba Stadium bafethu. I don't know if it's a good choice ukuthi basusa ama-games le bayoyise le eLimpopo, but ke ibikhona i-Eastern Cape, yabo. Eastern Cape ithi like i-province eseduzane kwabo. Bebengawathatha ama-games bawoyise e-Eastern Cape, maybe KZN eMoses Mabhida vele bebejwayele ukwadlala khona, but ke ukutravela baya le eLimpopo beboyi-team edlala le eWestern Cape, it doesn't make sense to me, but ke let's hope lokhu kuzobasebenzela, yabo. But ke wena ungangitshela kuma-comments, how do you feel about le move le yenziwe iStelisi? Izinto ezenziwe iStelisi zishake nje kule nsuku, angazi kwenzakalani behind the scenes la.
Kwezinye zindaba eziphume namhlanje bafethu, amaZulu ase-announce umdlalo wabo omusha. Umdlalo wabo omusha ulanga elihle emhlongo bafethu, uMjida uzodlalela uSuthu Olumabheshankuna. Let's hope uMjida uzofike lapha aqhakaze because ngizwile indaba ngayo kuthiwa umdlalo wangempela lo uyalazi ibhola. Let's hope kusezofika lapha kuSuthu afike aqhakaze ngempela, abone amathimba amakhulu amsayine ngempela uMjida because uyadlala. uSuthu kwephula nayo iteam enkulu uSuthu. Yaba kusiyona iteam encane ukujoyina amaZulu. So naye kumele ayibonakalise lapha akwazi ukuthi aqhakaze.